Schubor na kaslem jong unongsan hima. Ngala kitlihi balade adong sedong ya bingung kamu ke school untuk stop sekolah uniform maka ke building Kapuli puthi hagani gajok kaba menta kalong kabadan kamtam hadu kata-kata hagaba bonsin wana kalyang ke sorkaru kajuyele shitam kat pala ban kenteo ya kapuli puthi hagajilla madagari baro kawai kamtam syakithan nong kendong kibrang long ki jaka kiba sadin bat kibrang don kam shibon ya ki skul kiban ai gijingnang jigstan ya ki kena Pementang inya pai syakawai ke skul. Kabadan hapok ke senong Rangjadong Southwest Khasi Hills. Kabajingai kumbalai po kilometer AA na mau kerwan. Kabamenshwa kadai ke Rangjadong Presbyterian Upper Primary School. Bad mentapat laai kertengnya ka sya ke Vesto Upper Primary School. Nong tua Rangjadong. Kabadai ke skul kabarang saadin hado kata-kata. Nado Yeng skul kabala jot lapay pat kabak ham skosen kalong bawat tang ka blackboard kabak ham biang ru ha kaba kinong hikai ki hap pan keliang iway ni iway ha kapor badang shim kelas lagi kena algebra expression jagaba nengkong kabaong write each of the following in expanded form lani tho yang kini harum ha kata karupa tho peniang tengah ada ban bata ya pi hakani kata ya kabala ada syapangka algebra haka algebra minyaken yaki number kibade ki constant but kidak right te mentah hakani ke exercise nyepek I a square b4 They have the on top in the area kanika algebra expression of a square b4. The fact solution b4. A square b4. They have the a udon u square. Abang a square kabamut hidon a square kabamut a square equal a into a. But b raised to power 4 equal b into b into b into b. A square kamu buat a into a mati datang arti a. Dari b4 tadi, hamne ubi udah bandot sau kali lani b into b into b into b. Padat tambah tu mele kira.
mentah ila on si besar ya ka blabut dengan si batai dak dah ka dir usnga kinya snap hak ke bang ada ban batai ya pi batin kam shai shu ak ada ban kanika expanded form ya ka algebra usnga Batay naman ini herbivores ito ay sa kau ka herbivores nangta kawan sa nang tapat hadin ka herbivores wan saka carnivores. Dengan batai, ya kini light ini kita bagi herbivores, carnivores, bat omnivores. Ya kaktir khasi, pada kajimur khasi, apa carnivores, apa mur? Bagi kita jajing tahu, kibabam tang ya uklang, kali ukan bat, baik uklang. Kita jing tahu kibabam tangya ujing tung kaplang toh masih ong ha English deer horse cow toh elephant good kaplang dai toh res di carnivores pada kita jajing tahu kibabam tang ya kadok sudah diong carnivores di kumkino kita jajing tahu hilak ban itu yang kita ki carnivores tiger lion fox musiang wolf toh nandon di kebakadu pada kita ki omnivores pada kita jajing tahu ki babam bat ya kadok bat ya ujing tung kemungut ki bamlang ya kadok bat ya ujajing tung no jajing tung tolong sliding ni ukan bat klang bertunta terter di kila ban itu yang kawai example uta ujajing tau babam lang bat ya kadok bat ya ujing tung human Time technical notes on its own over environment. Menurut on environment, Kamaria. Kita kibadon Kamaria. Kimera. Tuh, coba. Kiding. Baru kita tahu badon makanya Kamaria kunci kali ka ka kindel ki jingkung ki merat bat ubri kita jadi tahu badon ka mari kita jing tahu ki bom don jingin bat ki badon jingim living thing and non living thing. Living thing today ki badon jingim, non living thing today ki bom non jingim. Ini ki badon jingim ki ekosistem tersial ide ini perkataan menanyu market on kam. Tomentang inya paishwa sha unong seng jongkani ke school ya bala tip kerteng kumuba estolin kardeusa uba estolin nyo post nem karata udai uwei ni kiri orang ba ubadan shisha ya kamensim yarap lem ni kibaduk basuk nakabenta ban kenteu ya kajingnang jing start hapo ka dong kathai uni orang ba tang na itulop pension ibarit aka jaka bu unpendon kam bat bam temen yaradi Henry ulas seng penban ya gawe ka school nagabenta kibaduk kaba amdon kam jing seu pisa AA habaya keren bat unong san hima
uba estolin kardo sao uliat ho. Bamenswa udei unong hikai bat u head teacher jong ke government lower primary school. Padhadin ba ulah hikai la bun snem hapo shnong. Ulayo i ya ka jing jong ki kena school ki bala pas nagani ka school. Ha ka ba bun mut ki hap ban shu no ya ki jing pule jong ki namar ka jing bum kot bor ki me ki pa pan pha shaki wei pat ki school kum sarang thong bat mau kerwan. Kumure orang ba ubadan ka jing i jingai bat ka jing kit kle ya ka shnong ka thao. Kat no isang sot bat isen ya ki kena school ki bahap ban let ban beteng ya ka apa sha ki wei pat ki shnong ha ka ba ki hap ban mi na la ying na do ka por khandai beji min step bat yat kejat kumba ar ne lai kan ta ban poisha school jongki bat bun sin ki mat ru ki jing jing jinjar kham tam ha ka por liur ka ba ka por slap ha ka ba ki hap ban wan pai no shiteng lenti haba uyo i yakini ki jing uba estolin khardo saw hashwa ba unsong that nakakam nong hikai hausnam arajar khat ar ulapan jingbet nakabalang pan sengno kawai ka skol ha ka kerteng jong ka balang klang ban pensok yagi kena namar ba hapo kene ka snong kadon tang kawai ka apa primary school bat ka balang ru kala sha ngubha yau bat dei ha ka khat lai trik ulber jong usnem arajar khat lai uni orang ba ula seng ya karang jadong Presbyterian upper primary school. Hadin ki shipau tli ki snem ki bawla ya lenti ban pentelun ja kanega school. Uba estolin ule atho bawla shem jing shibon man penya marway ja kanega school. Namar ba baro ki jingdu jing sep nado ka yeng school katulap ki nong hikai ki copy ki buy uniform uhaban pelut hi baro nadong sadong nalade takabasay naplala jong kamtam katulap pension ru kadai kabarin kumta ula terwano haga balang bakan shimti bat penyai no yagani ka school henroi na kalyang ka balang kamtre ban shimti yagani ka school kumure orang ba ubadon ka jing ang nut nado basdang shim la kenran din nagani ka kam ule athoro ba kumunong seng jong ka school ulaya kendo shibon gi jing hagini ki pautli gi snem kamtam hagabaya dei bat kapisa pilan pan seo tulap yagi nong hikai ki badan sangut ki ba hikai ya ka class 5 hado class 8 henry kumunong seng jong ka school ubalayo i lupa ya ki jing udan ka jing kermen scam ba unyai kershan yagi ka school wat hado ka sniyap jong lada ka sarkar kamla ban yarap lem ulia thoru bagidan shibun gijing don kam hapo gani ka school ki bekin thop nado ki kot kisla ki shuki ki desk ki mie bat ki jaka shong jong ki khna ki blackboard bat khamtam ka yeng school ka bala jot bat pay ha ka ba bun sen la ha ban shu ai shuti bat penwai shiteng por ye ki khna school namar ka jing pendik jong slap bat kale kumta na kalyang uba estolin khardo saw la kurpat jor ya ka sarkar bakan pai khmat lem yagani ka school kabadan kam ni shibun gi jingarap khamtam ka yeng school kabala jot bat katulap yagi nong hikai ha ka ba ula dep ban airu da ka jingtho shaki bor ki badai pen Ningkong na papa pagi kulai bani songu ki bakila wan jengok ya kan ya school joma akan dikasih ke bangta. Nangta lalu miswa ngadai sekretari head teacher jongka ranggadong government LP school. Di semua bangan song tat jilade ngade ban song tat hausnam arhajar khasan. Dah semua kata hausnam arhajar khatar. Ngapan bor na kabalang bansya bangan sang ya ka school ha kerteng jong kabalang berkabalang kalau susya semua kita bangan stang ya ka ni ka school nadu kesnam arjar karlai haunai mat bat ngala kitkrihi dalade nadong sedong ya giron kam ko school kum ki kot kisla uniform nota ka building
Bat hadin kata hadin bang lasong thaj ngasothu ba tamarway ngan perkat kam kumno ngan penong komiti kumno tinggal terwas ka balang bakal balang kan simtino ban penyaji kan di school ndrei ka balang kamla ban simti bat hadin bakal balang kam tre pada ban simti ban penyaj ngahaban wat no yarapno no sewai penta ngaladon paralog kibannya kesandan ban penyaji kan di school iba pom lu ya kan ni asosian ban kemi ban pej ban ya karlang halor kita ka norin ka bana nasmu ban muta naka kerteng raja dong Presbyterian Upper Primary School muswa ilapan kalano saka besto Upper Primary School nong tua raja dong di muta ngilak pom ya ka asosian daga jingdon joki nyamut ki dikot bat ngala hak proof hari registaru ya kata hak juga senam arjar arfaar nah kalian juga kepat ya kesukar pada long kebala bahkan sulam ya kan ni tris tom jonga samar kumba ngalai tu nadu muswa masih bosna tam ayak marwe tenrai adu mentah kum urang bahi nas ngau ba kamlong ke badai yang aban inok ia kajing kesan ya kan sko bat ngalabu jing thoru wada po office ha kajing dei bat kajing .com man kajing rawa ke badai berkanika sko kata kalong ladalong ke bala mentang kepat ya ke surga bahkan sulam ban aye kajing rap kamtam ya kapus jong kinong hikai bat ya ka building ru kunjuk ti kum briu ubal perkat jengai baju i jengai ya kan ika jeng semul na kulas kem tak kam sim ngajong piru bapina rablam ya kam penpa pertelam ya ka jeng dawa ka jeng kam jongan gasku na isin ban yu i ya kinong sumsinong bagi Pak School sejengah sadu orang tom nang ni karena kalau ke isang sort ban UI ya kena baka don ke jingduk ke bakrau iki ha ke pulih nomor kata ke jing kemi nanti jonga kalong balada ka Upper Primary School hamai ke yang kan masuk wadi kinosok sino hangne ko sino ki jing ki bangamat haka jingya jang ti jonga kabasi bosnem tam tanadu bastang hadu mata te ki don sibun ki jing ki biade bat ka pisah ka pilan namar ya ka jing pendud barok adong sadong ngahapsiu hina ka kabana ka pension bangayo ya ladena ka ngahaban sak tangan ba bam sitak po ya ladena bat mga pendud pat ya po kan ka school lai benta na ka sabta si benta ngayo ya ladi bat lai benta nga pendud ang ya school te kajing ka ba ngamat kalong akal yang kapisa pilan nangta susu kijing ki ba ngadon hadu menta kamtam ya kan building kabal job kabak perah kemne kabal bunsin nak selap perliur lahaban penwaj tengno ini kena school nama kajing jauh kajing penwit jong selap kal air tenrai lakas taru kum hunong seng warlanga sitam kata-kata haga jinggut jeng bro kum guru orang bahi balayu ilpa ya kajing suaban seng ke school menrei ngadon ketaga jing ngej bat kajing kemen banganom ino ya kan ika jing kesan ya kan ika school wardu si kajing yabu ladak sokar kamla banira Langit lepan mau
jombe hakende kuba hapen ayami minta kazi moja nika bahara